Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikatluan kag duha nga Domingo han katuigan. Ako Hinapolyon Ruedas II, usa nga lay minister han Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Para hanya na nga gospel power, hawaray-waray. Samtang nagtutuddo hiya haira, nagsiring hiya. Pag-ikmat kamuhan mga magturutduhan balaod, nga karuyag magsudoy-sudoy, nga higlawig an ira mga bado, ngan karuyag nga yukbuan hira hinpagtaho dida ha tabuan. Napili hirahan siyahan na mga lingkuran ha mga sinagoga, nganhan gimamaupayi nga mga dapit ha mga kumbete. Nasingabot hirahan mga balo nga kababayinan, ngan gintitikasan ininira han ira mga katigayunan, ngan katapos napasangil hira pamatbat hiniglaba nga mga pangadion. Durudako pangasirot an ira kakarawaton. Samtang nalingkod di Isus hirani han surudlan han halad nga salapi dida ha templo. Nakita niya an paghulog han mga tao han ira kwarta. Hinulog hindamo nga kwarta, indamo nga mga riko, ngan inabot in kablas nga balo nga babayi, ngan hinulog duha ka sinsilyo, nga bali usala ka sintabo. Gintirok ni Jesus an iya mga tinunan nga nagsiring haira. Susumatan ko kamo, naghatag hinduruda mo ini nga kablas nga balo, kay haira nga tanan. Kay naghatag hira han salinla han ira mga manggad, kundi hiya bisan kun kablas, naghatag han nga tanan nga iya kinabubuhian. Mga kabugtuan dida kan Kristo, yan nga aton nabasa pala nga ebanghelyo, may da mga naghubad nga nagkakaada hin kontradiksyon. Dinhi, iginsasalikway ni Jesus ang mga eskriba nga gintatalumpigos ang mga balo, pero iya gindadayaw niya an usa nga balo daw, sugad hingin singabot nga rinaog-daog tungod ang mga kurakot na sistema ha templo nga ginduduso og pinipirit para hadton mga kabus og gin-oobliga nga humatag hinamot. Ini nga interpretasyon nagpapahimatngon nga an balo inusa nga biktima hini nga sistema. Pero ini nga ebanghelyo naglaladawan kun paunan-o nababasa ni Jesus ang mga kasing-kasing nga mayda kontribusyon nga da han kaban han templo. Maaram hiya nga diri gud usa nga diri pursuso nga biktima han diri balanse og tama nga sistema, kundi daw sugad-sugad hin usa nga ahente nga libre makakahimo hin tinuyaw nga paagi. Siyahan, an iya pagtuo gindidig-unan niya nga ang tinuod nga pagsunod nga magin tinunan, amo ang hulos nga paghatag han iya kalugaringon, diri tinunga nga paagi ug waray sinasangitan hin pagpugong, kundi hulos pagtubyan han nga tanan. Gintawag ni Jesus ang iya mga tinunan nga manmati hin maupay ngadtuhan balo, kay tungod hiyaman ang susgaranan para nira masabtan kung tipaunan-o an pagkatinunan. Ikaduha, an iya hulos nga pagboluntaryo amo ang dako ug makusog hin pagkontra o pagyubit han iba nga pagintindi ngadto han mga administrador han templo han kaagi hadton mga nanginginihanglan. Ngan ikatulo, an kabug-usan han iya hulos nga pagbantog o pagsumat han paagi nga diri makatawo in usa nga makaarawod para ngadto hadton nahatag han kontribusyon han dako nga kantidad nga diin waray mahikit-i an hulos nga pagsakripisyo han kalugaringon nga amuan nagahatag hindako nga kantidad han paghahatag hin regalo o halad para ngadto han Ginoo.
Ginoo Hesus, didahiton amon paghatag nga dirila nagtikang han amon mga bulsa, kundi magtitikang han kadamuan o puno nga magtitikang hasag-ob han amon mga kasing-kasing. Amen.